Maya payabak po kay kayungan kapatad king kasalpantayanan. Kaniting banal a kapagmasusyan, iyabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina and family, Frank and May Valdez and family, Mr. and Mrs. Reynaldo Lingat, Lilia Lingat, Ernesto and Elvira Manlapas. Para king ligtas ng pamaklakbe di Christian Lee Canlas, Rochelle and Myron Kabuling. Para king espesyal a intensyones dari Maris Pabustan, Jeremy Sunga, Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Ivan Binch Ilagan, Oselito Garcia, Dick and Ellen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Regis Eberisto, Justin Gabriel Angeles, Junel Pamentuan, Kenneth Carion, Marcus Anpirin Espiritu, Frances Lian Alapitan, Noemi Lusong, Rica Marie Mutuk. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari
Father Raul de los Santos, Remilio Pangan, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Nida Villanueva, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Federico Imana III, Clifford Ray Umali, Ferdinand Lising, Maria Bombanse, Rodrigo Yason, Renz Martin Pangilinan, at ding sablang kapatid tang masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamantabe at proteksyon ng banal ay espiritu, para karing pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert and Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali. At para king alang-anggang kapainawan, daring kapatad tamong mayango na biye, di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Hernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, RJ, Martina, Remedios, Oscar, Felicidad, Robert and Edward, Elena, Estrella, William, Divina, Francisco, Gloria, Cochitin, Salud, Marco, Norberto and Laura, Brigido and Rita, Mariano, Merlita, Arturo and Fe, Eselito and Josie, Suleiman and Pastora, Jane, Erlinda, Alfonso, Lourdes, Jose, Alex, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang ala ng makaga nakapakarela, at ding sablang mete na uli ng pandemic, at makanyan mo naman, para king kaligtasan ding balang metong, at kaligtasan na rin kikatang frontliners laban king COVID.
Kilagyo ng ipampon nga na, kamponing banal na Espiritu, Amen. kapamilatan ding sugat ng Jesus, kinayap tamo, kalupaning tupa, may lilitamo, dapot ngeni migbalik tanaking pastol, at talaingat ding kekatang kaladuam. Manano na sanang Jesus, ing mayap tamong pastol, yang mantabe parati ke kayungan. At kaya ka antimurin. Mititipon tamo ban pagmasusyan ing kapat ng Domingo ning pamanyebling mebye. Kaniting aldong iti panalangin tamo mo naman ing miparalaya sanang dakal amaya papastol ing apong Ginoo kambeding bukasyon tamo ning pamagpari at bie religyoso. Pepabustan tayang tutok-tok i Jesus karing pasbol tamong etaya pakibatan. Tuktok tamong eni king kayang pasbol ban patawara nakatamo. Ginong Jesus ikaing pasbol apiluluban mi king biye Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Heso Kristo mumunaka at tutuki kami uling balumiya ing siwala mo Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikaing ginumi at pastol, alaking nanomang kailangan pa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawa da rin kasalanan tamo, bidalata sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, king maragol mong lugod, tikda mo kaming makirake king sarili mong biye at ligaya. Kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ausan mo kaming magobra king kang iglesia. Meto nga pawaga at tanda para karing sabla, king kayapan mo talang hanggang kupas alugod. King pamaglakbeming papunta keka, dinan mo king tapat alalakit babay, magsilbi king maya pabalita, susuyo keka, kapamilatan mi, at papakit king dalan painturo keka,
iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Salamat King Diyos, dalita pakibat, ing pakibat tamo, ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Ulitan tayo po. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko. Ing ginuya ing pastol ko, nano pa ing kailangan ko.
akong maya. Bendisyonan ako ng Diyos, pagkakalitin. Itiya ni sangkan, nung bakit inaos na ko ni Diyos, uli ni Kristo mismo, dinala niyang kasakitan, para kayo, at likwanan akong alimbawa, pankanita, tugi ko king bakas ng delanan. Eya dinapat na lumang pangkasama, alam netong mang kalaraman, ameramdam karinlamin. Eya minaglas, kalibakan, inyang libakan din. E nainisip, inggantiya, inyang pepasakitan din. Nune, peniwala na ang sarili na king Diyos. Ingupong ang makatuliran. Dela na laking katawan ng Kristo, ding kasalanan tamo, kanitang pinahuri king krus, dan kanitang itamo, mateta king kasalanan, at metamo, king katuliran. King kapamilat ng barisman at lingkod niya, kinayat kayo. Nengar kong tupang meli, dapat ngeni, nipaling na ko king pasto, at panagingat, dalikekong kalagyo. Inamaman Salamat king Diyos. Talakad tapo bang parangalan ing maya pabalita. Inginu mantabeya ke kayo, At kaya ka antemorin. pamamasa king maya pabalita agpang kang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Iesus nga na, ing katutuan sa sabyan ko kay kayo, ing lungob king koral daring tupa, ay daralan king pasbol, nune king aliwang pamamaralan, ing taong ita, mapanakoya at tulisan. Dapot ing lulob king pasbol, ya ing pastul daring tupa, ya ing bubuklatanana, ning bante pasbol. Pakiramdaman daring tupa ing siwala na, kabangausa nala king lagyura, at panimuna nala king paglualda. At nung alwal na nalangan, manimunaya karela at tukyan dering tupa, uling balure ing siwala na. Dapot ere tukyan ing aliwang tao, nuneta kasande, uling ere balo siwala, ing aliwang tao. Sinabi ng Jesus iting talimhaga karela, dapot eraintin dyan ing buri ng sabyan. Inya pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing katutuan sa sabyan ko kay kayo. Ako ing pasbol ning koral daring tupa, ding sablang dinatang makauna kanako, mapanakol at tulisan.
Dapot ding tupa, erala, pakiramdaman. Ako ing pasbol, nino maning lungob king kapamilatan ko, miligtas siya. Malayayang lungob at luwal, akat makatagmuyang pastulan. Datang ya ing mapanako, baya mong manako, makamate at manira. Dinatang ko, balang mikabye, biye alabis-labis. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Pakiramdaman da ring tupa ing siwala na, kabangausa na la king lagyo na. Mayapayabak po kayungan. Iti pong kapat ng Domingo ning Paskwa, mayayawos siya namang Good Shepherd Sunday. Uling ding pamamasa tamo, lalo ng Ebanghelyo, tungkol ya king pastul o king pamamastol. At uling tungkol ya kareng shepherds, pastul, anya ining Good Shepherd Sunday, mitatalagaya naman ang timong World Day of Prayer for Vocations. Nya, malyaritaya na mga usan, today, this Sunday, is Vocation Sunday. At uling Vocation Sunday, pabustan niyo pong pisabyan tamo, ing tungkol king vocation campaign. Total, formator ko seminaryo at ban kanita makapag-campaign ko naman karing kay kayong anak, pabustan tamang ing Domingo ngay ti magsalita nga pong Ginoo kay katamo, ban kanita intindihan nung nano ing kay katang sukat maging contribution king Santa Iglesia kambe ning bokasyon. Ing amanong vocation, iba't yaking Latin ay amanong vocare. Ano mo rin ang sabyan? To call. Or kayausan. So vocation is a call, kayausan. At kaniti pong Domingo at lungbaging burikong ipalino at panagkat kay katamo. Munang dili, please pray for more vocations. Manalangin tamong dakal pang vokasyon ning pamagpari at biye religyoso. Panay ko pong sasabihan, lalong-lalo na karetang milabas kong parokya. Panay kong paganakangako, ing tunetanda ning metong aparokyang malalam kasalpantayanan, yapining dakala ding bisang magpari at magmadre. Tanda na kanu ning malalam makasalpantayanan ning metong aparokya, itang karing kaya nakanda, dakal bisang lungob, pari at madre. Ingkutang kaya kay katamu, kini kayaking kay katang parokya, pilan lareng magnasang magpari o magmadre, pilano reng linob seminaryo, pilano reng linob kareng kumbento, pilano kaya reng apayari tamong madre o pari. Lawen tamoing kalidad ning kay katamong kasalpantayanan, antimong meto nga parokya, antimong meto nga community, at akit tamoing sangkan, akit tamoing dahilan nung bakit aten, ala, o dakal tamong bukasyon. Kaya katamo po king Kapampangan o Pampanga, eneman milalawot king Bulacan, nung bilangan mong pari ing pisasabyan. Ating meto nga baryo ka rin, king Bulacan, kukwento ng tatang ko, uling taga Cariña, deta kanong meto nga baryo, tuki-tuki, balang bale, sigurado nga tinlang pari, seminarista o madre. Keti king Pampanga, siguro yung kabalita ng ting Makanyan, yapining Betis, Pueblo Levitico, ngarang sasabi, buring nang sabyan, balenda ring pari. Ding Betis, Makanyan mo naman, akit mo, siping-siping bale, king meto nga baryo, dakalang pari, madre, at seminarista. Nung akit mo yung klaseng kasalpantayanan da, maka-inspire, lalong-lalo na rin karelang religious practices. Niya naman akit mo, dahil nga anak, uling
mimumulat laking antikanita, anyapin mayayamala. Uling makabuklat la, expose la, araranasan da, ing malalamdang kasalpantayanan ning karelang parish community, anyapin pagnasandang makibat, king kayawsan ning pangapari at pamagmadre. Ing panalangin at pangarap ko po kay kayo, sana ining parokya tamo pisa na yaldo, bibilang ya naman karing kabalitan, dakal pari at madre. Potang sinabi ng St. Jude Parish, dakalang pari ken, dakalang madre. Sana uy tamo naman ning pangarap tamo, antimong meto nga parish community. Mirakala sana retang bisang makibat, king kayaw sana ning apong Ginoo. Pero antimo pong paganaka, neng kai, inya po, ela miraragdag ding pari at madre. Bakit? Uling lalawot tamo, ing sarili tamo para kaniti. Mga di tamo, we are praying for more vocations, but we exclude ourselves and our own children from it. Mga di tamong dakalabokasyon, pero king pilubluban mo, bubulong mo king apong Ginoo, di tanang king siping kumbalen. Kasi ni nga na ako yan, dili nga na ako. Kasi nga na ako, masanting ya, malaguya, biyasa ya, atin kong pangarap kaya. Mga di kong bukasyon, pero itanamong aliwang tao. Tang siping ko nang bale. We pray for more vocations, but we exclude ourselves and our own children from it. So sana po, timo pong paganaka, etapo sana maging sumbagal, lalong-lalo na itamo pong pengari, itamong makatwa, banding anak tamo, ela makapakibat, king kayausan nga pong Ginoo. So itay mo munang panalangin. Let us pray for more vocations, but let us not exclude ourselves and our children from it. Uling, kaduang paganaka, our vocation is baptism. We do not exclude ourselves in that vocation. Uling, balang metong kay katamo, mayawos. Ulinging mo munang bukasyon tamo, ing pamaging anak ni nga pong Ginoo. Our first vocation is baptism. King binyag, balang metong kay katamo, no one is excluded, mayawos tamongan, makiyagom king mission ni nga pong Ginoo. Nempong maminyag ko, lalong-lalo na po tang datang kami, ketang dake ning pamaglanya king Krisma, panay kong paga nakakarening pengari at pegawan. Nga ko, nung baluan yu, deng hari at reyna, potang tatalagadala, lalanyan dala. Deng obispo, potang iordain dala, lalanyan dala. Ikaming pari, inyang mga ordin kami, melanyan kami gamat. Pero nga kung sasabi, aliwa mo, ding hari, obispo, pari, ilang milan yan. Uling nung ganakan tamo, king binyag, itamongan, milan yan tamo, king ausan tamong laruning Krisma. At potang milan yan tamo, buri ng sabyan, tutuntun tamo yung sarili tamo, king makakristong misyon. Krisma, iba't siya king amanong Kristo. Kukuskusana katamong larong Kristo, ban maging kayagum taya naman, king misyon, ingapong Ginoo. So aliwa mo ring hari, aliwa mo ring pari at obispo, ilang milan yan. Uling balang bininyagan, milan yan mo naman. Anyapin sa makiyagum tamo, kaya tangawsan tamong tripartite mission of Christ. Nano lareta? Kingly, prophetic, and priestly. Maka-aring misyon, maka-prophetang misyon, maka-paring misyon. And how can we become priestly, prophetic, and kingly? Muna, priestly. Mabiyasa tamong magsakripisyo, we practice our priestly mission. Buri nang sabyan ng sakripisyo, payalyan mo yung sarili mo, ban mi ka biela ring aliwang tao. Lilele mo pa mo yung kaburian mo, baning kaburian da ring aliwang tao, o yung kapag nasanda, o yung karelang masanting kapakanan, yang unahan. When we learn how to sacrifice, we practice our priestly mission. Prophetic. Aliwa mo yung asbuk, yung connected kareng propeta.
Potang king matuwang tipan ding propeta magsalita la, ne? Kapamila tanda ring asbok. Pero, ing panagkat nakikatamo, may git ka ring asbok tamo, sana yung bieta mo. It speaks of our prophetic mission. Aliwa mo ring asbok, no nering biye. Imburi ng sabyan, witnessing, pa maging talapatutu, king tuturo ni nga pong Ginoo. Nga na pong St. John Marie Vianney, we have so much of learned priests. What we need are witnessing priests. Remember, we are all sharers of the common priesthood of Christ. Itamongan paritamo. That is why our life should always be a prophetic kind of life. Buri nang sabyan, a witnessing kind of life. Nung i-Kristo yung tutukyan tamo, dapat ing bieta mo, sa salamina naman ing makapagbanal at ing kalupaning kang Kristo. Prophetic mission. At katataulian, katlo, kingly mission. Makanano tamo maging hari, potang mag-boss-boss ka, ali. Mababiya sa tamong mani muna, ang timong tuturunan ning kekatang Domingo ngayon, Good Shepherd Sunday, kapilan tamong maging Good Shepherd, maging mayap ayari, potang maging talasuyo tamo karingaliwa. Ing termino taken, servant leadership. Ne? Talapan ni muna, pero karing mo muna, itamo yung susuyo, itamo ing mitatawli. Eya, biye entitlement. Nune biyayang kababan, humility, servant leadership. Inya, katlong paganaka ng Ebanghelyo. Our mission is Christian leadership. Our mission is Christian leadership. Ing meto nga kapag nasanta mo, may bukulat tangan sana mata, pamisipat puso, banabita sa tamo, kabilang ko, king obra, ning pamamastol ni nga pong Ginoo. Every one of us, we do not exclude anyone. They are part of God's missioning. Inya pong mapila na banwa ng milabas, inya pong magplano ya yung kikatang Archdiocese para king kayang AIPP3, itang kayang Integrated Pastoral Planning, third phase. Ing larawan na binyera, yapi ni nga manong tupastol. Medyo bayo ya kay katamo, tupastol. Nanimburi ng sabyan, piyabe lang nga manong tupa at pastol. Ing panagkat na niti, itamong tupa at talatuki, sana misa na yaldo, maging tamo mo namang pastol amanoki. Etamo mo magsettle, etamo mo kabud, pwede na, kitang tuki-tuki. Nune, sana maging talapatuki mo naman karing dakalatao. Minsan pa, sabihan king seminarista at kitang evaluation na dakala sasabing po buring tanggapan ing leadership nga na. Po may nayak ing leadership skills nga na. At inyang pagsabihan nga kung makanyan kaya, kakanubisang talan council office nga ko. At pekibat na, mas buri ko po kasi nga nang saup-saup nga na. Mas buri ko po kasing tuki-tuki. Mas buri ko po kasi nga na itang manantabe na mo. Nga ko kaya, waneng kay, it is our gift to assist. Pero ing panagkat ni nga pong ginuke katamo, may git pakanita. Emo itang tuki-tuki, nunemo naman maging taong manakiki. Sana tuki tala rin aliwang tao, itamong maging leader tamo. Let us be part of it. Let us get involved. Every oita naman ning panagkat na nga pong ginuke katamo, from discipleship to apostleship. Etamo mo talapakiramdam, etamo mo talatuki, nunem datang ingaldo panalangin tamo, maging leaders tamo mo naman. Kapatad, katatakot makibalo, kami kakuno, uling ingginu, nawausan ding karapat dapat, nunereng mekibat, ilang gagawa ng marapat. Kaniting mission na iti, malalagwa, ning kaya tintang kapikakunwan,
uling balutala bingke katangkenan. But remember this, God does not call the qualified, He qualifies the called. Amen. Talakad tapo at ipasyag ingke katamong matibe kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Jesu-Kristo man anak ng bugtong aginutamo, pengagli king upaya ni Banal Espiritu, libayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipa ko king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman, keti, bang mukum ka rin mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasuglirang nyeding mete, at king bie alananga. Amen. Adwantamo king ginutang Jesu-Kristo, ingya ing maging pastol ding sablang kapatad, nga tamang manalangin, Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ding panalangin mi. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, panimunan mo king kural mong tupa, ring sablang maniwala at tatanggap king kekang amano, at antimurin ding marayo pakaniti, inyang ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, antabayanan mo ring manalig king katuliran, at antimuring ding epa ginulot king pamagbenggansya, inyang ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, manatili mong antabayanan ding kekang kakaluguran, tuntun king gustong dalan, at ibalik mula ring mi bating karing lambak ning karolunduman at pamikasala, inyang ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, manatili mong antabayanan ding mibubuklat karing pasbulda, karing kapatadang atyuking pamangailangan, at antimurin karing makakilala king siwala mo, inya ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, antabayanan mo ring magnasang makibat king awos mo, at ding epa menakit king bukasyon da king biye, inya ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Antabayanan mo ring manimuno, king kawan mo, kilub ning Santa Iglesia, apasigiwan ing sigasigda, ring magpabaya king obrada, inya ngaming manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan tamo, at iulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayangon na biye, nga tamong manalangin. Ginoo, kaluguran mo kami, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ngini adwan tapo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, panimunan mo ring biye mi, panalangin mi, king ilangan, mi kabiela ating biye mo, karing kaladuara, maging masigla, ganap at alangkupas, ngenit manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong dahon, matanggapi arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyu, king katang saplala at nga bilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ibayo mo kami, kapamilat ang dareting misteryo ning pamanyubling mebye, manano na sanang ingalang kupas ng obra ning kay kaming talapan at bus, pagdala na king alang anggang tula, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristo Ginoo mi. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya ka antimorin, yat na yoring puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati, numan karinoy pa Diyos kingalananggat lobos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Pupuryan da ka king lobos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang i Kristo meging sakripisyo paskwal miya, kaya dinatang ing munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasala, may pupos na. Ing mi pahama kayato, mirinan niyang bayong biye, ating tao, misan pa, may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayune ing mabilo gayato, kabang ding sablang koro ring anghel karing banwa, daralit da ing kekang ligaya. Tunay kapin banal oy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ayin king ambuning ke kang espiritu, ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, bayo yami daon kusang lob, king pamaylasan at kamatayan, kinuane ing tinape, pesalamata na ka, piraso ne, dinuwang ne ing tinape karing kayang disipulo at ngana, wananye iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, midawon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuha ning kalis, pasibayo na kang pesalamatan. Dinuwang ning kalis, karing kayang disipulos at ngana. Kwanan niya iti, ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kay kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan.
Gaptan nyo iti bilang pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at ing pamanyubli ng mebiya ning anak mo, darawon mi kay ting tinape ning biye ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, ikamingan sanang misulo-sulo. King katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal mong balayan, makalaganap yaking metong ayato. Ban miganap yaking lugod, kambe ng Francesco, ingke kaming papa, kang Pasyan at Florentino, dingke kaming obispo, yamong piting ke kaming kura paroko, ding sablang pari, relyosa at magpari. Ganakan mula naman ding kapatad mi, pepainawan at manenayang subling miye, ding sablang meyang unabiye, tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya benang Maria, ing Birhen ay duning Diyos, kaya benang Jose, ingke ang esposo, kayan tabe ring apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamo, kawangis ng Kristo. Thank you.
ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ing kekang pakalulo, parati king may kabiyos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O ipaing anak mo ing ginoming Yesu Kristo, sinabi na karingkay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan. At keka antimorin. Ipakit tamo, mikakametong tamo king lugod at kapayapan, kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Nyo, Jesus, ing katang mayap apostol, yaing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos king apuna ning kordero. Ginu, e kumatampang tanggap keka, dapat iagkasming amano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. Oy paalangang pastol, ingatan may kawan na mikabos king kapamilatan ning daya ng Kristo. At tayran mo kami painturo king mi pangakong labwad, itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ginumi. Marriage bonds announcement. Francis Kevin S. Tenco, anak ng Enrique and Liberty Tenco, makatuknang king Block 38, Lot 15, Phase 3, St. Vincent Street, St. Jude Village. Kakasal king June 10, 2023. Kasalya ken king St. Jude Tadeus Parish, St. Jude Village, San Fernando, Pampanga. On behalf of our parish priest, Among Pete Valencia, we would like to thank Reverend Father Eisen John Cruz for celebrating the Eucharist with us. He is the director of the Formation Philosophy Department at Mother of Good Counsel Seminary, City of San Fernando, Pampanga. Palakpakan tayo po. Among dakal pong salamat. Talakad po. Inginu mantabeya ke kayo, At kaya ka antimorin. dukuyo ring buntukyo, manigapu keng bendisyon ng Diyos. Jesus, bita sanang pasibayo ke katamo, kaniting Eucharistia, ing paratita sanang makatuktok king kayang pasbol, uling yung pasbol, papunta king biye. Parati nakatang panayan, bankat mon king kayang biyet lugod. Sumulong ta sana king biyet lugod, ay ta, kambening bendisyon na ng Diyos sa mayupayang tuto, ing iba, ing anak, at ing banalay espiritu. Amen. Ing katang misa, mayarine, umetamo at taluki kang Kristo, ing mayaptang pastol. Aleluya, aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.